تهنی آوه. ات هفتیا در باز بویدا پیلک باش و بفر و بارانان باری. بطایبتی الدورین سنوری و چیاین پارزگه ها دروکه. السنور نحیکانی ماسه و دروازه سنوری سرزری نزیکی 30 سانتیمترین بفر بارین. بوه که جی رین گل گندان هات نگرتن. هر سال و سپیشیا بارینا اکم پلا بفره ریوبریا سخبریا رکوپران آماده کارین پیش وقتت کرد و چندین تیمان لهمو دوران تخیتت حالت آماده باشیه دا جوی که اف تیم نهیلن ری و ریبارن خلکی به نگرتن. اوه تیماکانی ماسیه. کار جوی وکرنا ریا چندین گندن دورت کن. اف کار بگروب اپریا ترومبیلن تایبت و ستافک شارزات هتکرن. سنوری هوال دفرا کانی ماسشگیری حتی کری دست پید کردن و اگرش کرم خوب شی بحث تیما کانی ماسب که چه پیکتن؟ والله سنوری ما تقریبا جمهوری که سرزیری دست پید کرد حتی مفرق آمیسکا و او گنده دور بر ما گنده طروانش گنده مای گنده بناوی هدینا يعني أول منطقة حميد قلت أمجي تيمامات تقريبا تيمامات 4 آلياتات جري دركيو وبلدوزركيو وجي سي قال كاسحة بافريا وتقريبا عم نهمرو في الفيلنا عم مستمر شي خفرن الفيلنا هندي جو بفرة عم بارانا عم مستمر الفيلنا يعني بشوف تيمة تواتينا في كاني ماسات مينن هطاكو بفرد باريتن باشه چرا کین هتانو که از وب سایت بچوازه کدیب که هتانو که و چند کیلومترین بفری رامالینه طيبتي او گنده کوتنا وصي كران جبر بفری والله چی بيجمعتا يعني هم منطقه ما تقريبا 40 كيلومتر تهيا بله يعني مثلا كاني ماسي حتى سرزيري 10 كيلومتر ايش كاني ماسي جي حتى گنده مثلا رافينا او جي تقريبا 10 كيلومتر گنده طروانش گنده مايو وان گنده يعني تقريبا 40 كيلومتر جي بتره هیچ گندک ما هتانو که ریک نشو بیت یا میجم بفراوه نهاد بیت رامالین جادا أنا الحمد لله عبر ما حميد خلاص كلين سبيدي تقريبا حميد قرتيبون وقت عم سبيدي الرابون بس ما حمي فاكرن تقريبا بو ساعات يعني ساعات دهوني في ريكة رئيسي ما حمي فاكرون بس ريكة گندا حتى ايفاري ما خلاص نكيف گندي هم ليه وكيش گندا وخلكت فيريدات جيتن والله خلق الفيري نينن بس هما روجت خطبات لنا فيري كواتا اني او گندت كو خلق لناجي جي اوه چول جين هر ريكافات كان بردوام امريكافات كان دي طلبه مختاري گندي هاكا مختار گندي طلب كير عم دي بوان فكن مثلا هندك تين روجت خطبات هنا گندي چند سانتيمتر بفرد فيري بارينا تقريبا 35 سنتيمتر از بار ما ود ماهيك گندك والسنور ديال باكوره كردستان تركيا هذا اخر گنده الفيري بتر بفرت جهدي هذا تقريبا بترش حمي عرضاتت اف ما جايبين نقله تقريبا 35 سنتيمتر بس عندك جرامي تاتين مثلا بار حتى متركي تكت گلک جاران آستنگ جوی شوفرن ترومبیلن و کرناریان پیدا دبن لی او بردوامن تاکو ارک خواب تمامی بجهتینن و حس آسانکاریان جوی هات نوچونا ولاتیان پیدا دکن. تیما رامالینا بفریا کانیماسه سخبیری رکوپرا پارزگاه دول که ام هر پیلکو بفری بیتن ام آماده باشی داینه بشه و روش ام خدمتت کن بس هندک جارا هندک تشت هین وقتی هم کار مدا شوفر احتمال دهن بنده سپت معرا دهن گلک خونی زیکی مکن یا نیل برای کامتشن ویره بو ما هندک افتشت شد بن یعنی توشی زحمت بین ام حس که نقطه ام کار کن اف شوفر تنه خونی زیکی وان مکاینا نکن بو پتر آسان کاری هم شنزیترین وقت خودی او روشت بنا صاحی شبه بیتا صاحی سرده بیتا خاره و گاوه بیتا جمد بس اغلب جا نزار بیدن افجه تنه اغلب سیبر حتی فلینا داتن
تبي روجت كوبافر بيت حتى روجا ديف داجي شوفير آرامی سر پاجوتن. اتوارز زوستان و سارمای دا جیان الگنداب زحمتر دبه. پیوستیا گندیان اب اینانا خارن و خارنا گیا و خارنه جبوی پازی و مارومالاتی هیا. اف تیم جی پشتوانن جبوی که گندی باسانی کارن خطر باز بکن. اجبر ویجی او رو لیوانتیمان بباشی دبینن. همشه میجنه و کاراسانیه که با خلک گندا همشه برداریم در نجین و جیاره خو. خودی برا هندی بفراتی اوان تقسیم نکرده بو مالینه با تویفه و بگیرش بگو و قمریه و راوین و اولمدا و همه عرضا تقسیم نکرده حتی خواه کانی ماسته و تروان شیوان دراجی تقسیم نکرده. چند باشه و سارک وکیلی من طایباتی ترامبیل بینن آف گندا دا؟ ما هر نقلکات بهی ویره ما بودم چند دتیند خوشات یا ویره خود برینه که وقتی بفتاد کرد مالی حتی هندی شاعقیری همی خود سیاره بدیف سیاره بابو ما هنده خوشاتی یعنی خلک بو خوشیش دیتا واقعا والا بو خوشی دیتا بیره که حتی چی سری مله ما باید سیاره بچین نشن بین بیره که حتی سری داشتن با رو پیرامانه هر مالی بس خود تقسیم نکره جین و جاره خلکی زوستان و بفراد و سرچیه این مجیری چنال گندا ما سرچیه ما یکی پازا که به دفقه خدا که تو همه جیاره هندیه حیوانات که به چیلک هر سال بفرد وری پتریت هات شب سالا خود بنه پارو پیرف خود نشد بیاره ما بیو بچی هند هات بو سیاره هات با کل با شاعی دا در سیاره ندید هند بلند ببو روزانه تیم رامالینا بفره الشندین آلیان و السروکر ناریان بردوامن. اوجی تیما چیای گاره. به بردوام جادت هنه پاقش کرن و بفرت تلادان. چیای گاره ات هر 4 ورزن سال دا بوی جهه که گرنگ جوی گشتیاره. اب تایبتی تاتنای کمپلا بفره دا. قره بریا سخبریا را کپرال دهو که گل هاتنا یکم پیلا بفره دیاره گلک جارا گلک جادت نگرتن اینا قره بریا سخبریا را کپرال پلانه ها چیه؟ سپاس بهادنا و قناته ها بینرتها طبعا ریوا بریا سخبریا را کپرال هر سال ایک 12 ام برهوی خود کن بو رامالینا بفره ما 7 تیمت هین رامالینا بفره 4 تیمت و ثابت همال ورد نبن کادره ما 3 تیم جی گرو کن گل تیما که اسناد دیالولودارا و گازه و آلیاتا ما تیما کانیما سیاهی که چیت حتی گمرک سرزیری و حتی راوینا و حتی مای گنده مای و تروانش او سنورتونه پیکت تقریبا 4 آلیاتا نزدیک 10 کادر میل ورگل اندازیار و تکنیکارا تیما پاتیف بگو ویا که سنرتی حتی لو في الزرزانة وحتى بانك أرض وحتى قلي دهية بليزان بازه أجد تقريبا 5 آليات مايت ورتين نزيك 12 كادرت مايل ورقل أندازيار تيما سيه تيما سرسنكي بو آمدية ريكا سركية أجي بكتت 3 آليات كادرش تقريبا 8 نفر قل أندازيارو وتكنيكارا تيما 4 تيما سري غاري أو بقى عملي سياراتيكا بو جامانكي و حتى سري غاري و حتى بوغيرا ريكا سركية كنت بكتت بحفت آلياتا تيما ما جاي غارا طبعا تيما سياراتيكا كنت حتى سنوري حتى جامانكي و بوغيرا و جاي غارا ام گرینگی که دینا چای گاره چکو رابعه مایت پشمرگه الوریک و رکاوت نه تگرتن روزانه به حال نشونه هی و جایی که گله که مهمه بو ادی گشتیارا خاصا خلک میدو که همین قصاویرت کن گل برادرت میت عرب خو اجدار به هرم قصاویرت کن بو گشته سالانه بفرکا زدل چاید باریتن. اوجی بالا گشتیاران جوی بلندهین گاره راد کشه. گوف یک جی هنجارانده با آستانگ جوی تیم رامالینه.
مام تحسینی شارزایه که باش ادوکرنا ریک و پران و رامالینا بفرده هیا. اف 24 سالن اف کاریویه و کود بیجیتن هن سالان تا که زیدتری 2 مترین بفره السری چیای گاری باری نه. از 24 سال سبب مکینه حتی 2 متر و نیم واجه هاتیل بری 2 متر و 2 نیم جمتر اما لیتر و مستمر جهته بری که گاره بتیم چون چمان کیته میبری داره حتی زوجته چم آشوا بامرنه خلق یلا ایز عجامتیت هادی دو مونیکا خوش کاسی حدال بری هندی از حال من نشم خوش لفا بیم مدری هندی تن ایز عاجت کن ای بابا در روز حتی بوری پاش برن دوباره که بچه نخیر دهند تا حسن گرم مکینه دن الو هندی داره دوست حتی مدمینی حتی شین در باز بی ولاتیان بریا دیتنا دیمنن بفره کریه. اجبر ویجی هندشوان ریاکا دور بریه تا کبگه نوی جهی و تناوا وی سقای بفرین و سارمادا چاکا سرپلا وخون و هن جارانجی شر گل مچکانه بفره بکن. افرو همه تاتیاگاره و که سفر و بفره مقطعیت خود اینا یه منطقه داره لوگی شیلا دزه و ای بو سفر و بفره همه تاتی جایی که خوش راستی هیوی دارین او خلکی تیتا ویراشی بلا پیگیری برون ما بکن بفره و جمعه بلا هن سیرت خونه سریخن دا چه حادثه نه چه بن حوالات ین ماشی داب سلامت بن هم حسنا که این چه خوشی ما بمنا نخوشی خود همیش سمیله آتین دلوه بفری جاو ساله و اول جاره لیتکت یلا خوش و سپاسیا تیمت آوادان کردنی جیت که گره که آوه کری حتی سری چیای گاره دف قصری و یلا خوشه سال بو ساله رژه چونه ناو بفره شالی گشتیاران ود زده بونه دایه. اجبر ویجی ریو بریا گشتو گذارا پارزگه ها دو که کار السروی کت کتن گود سالن بهتن دا ویستوالن تایبت بفره و السر وان چیان ریگ بخیتن. الچه گاره الکانی ماسه هر سال یعنی پله کازورا بفره لید باریتن اوه هد بینه سدام هکش بو پتر راکشانا سرنجا گشتیارن پارزگاه دو که قصواجات کن همیت نافخونه یانش در وی پارزگاه جیتینه ورا بله سرشت هرما کردستان بشوی که گشتی پارزگاه دو که بشوی که تایبتی اپوی شوی که گشتیار چند هر 4 ورزن سال دا سردان بو بکن راست هاتنا بفریق و رجای کازیدتر یا گشتیارم تایبتی هکم بحث ورز زبستان بکن سردان ناف سرشت کردستان که بو براندنا دمن خوش ناف بفرید تایبتی سر چیای گاره راست
راستا و پیتوی حتانو که هندک خدمت گذاری جای گارید که من بلد پلان ریببری گشتیا گشتو گذاری پارێزگەها دووکێ دایە وەکو وەبەرهێنان نوکە پرۆژێک ڕادستی کۆمپانیە که هاتیە کردن بۆی چەندێک و تلفریکێک ناحیا سەرسنگێ بۆ سەرێ گاروکی سەرێ گاروکی بۆ سەرێ چیای گارەی بهێتە کێشان هەر چارچۆڤێ پرۆژەی دەل سەرێ چیای گارەی دێ کۆمەڵگەهەکە مازن یا گەشتیاری هێتە چێکردن و چەندین کافێ و ڕێستۆرانت و ئۆتێل و جهێن بهێن ڤەدانێ بخۆڤەتگریتن هەر دەمێ ئەف پرۆژە هات جێبەجێکردن و تەمام بۆ بێگومان ئەم پێشبینیاوی چەندت کەین کۆ ڕێژێکا زێدەتر یا گەشتیاران سەردانە پارێزگەها دووکێ بکەن گەشتیاری بیانی هەیە زڤستانێدا و تایبەتش بەر بەفرێ بێنە پارێزگا دووکێ بەێ بەهراپتر یا گەشتیاران وەکو مەبەرین و کەژی ئاماژە پێکرید چەندین داخوانیاندا کو ئەو گەشتیارن یەن کۆژ پارێزگەه ناڤەڕاست و ژێریە عێراق و باژەڕە میسلتن بەێ ئەو ڕێژەمایی یا گەشتیاران تایبەتی لەوێ داویە ڕێژێکە مازن یا گەشتیاران ژ باکوورێ کوردستانێکی سەردانە پارێزگەها دووکێتکەن ژ وڵاتên بیانی حتا ڕادایەکی گەشتیار سەردانە پارێزگەها دووکێتکەن بەێ وەکو ڕێڤەبەری ئەم هەمی بزاوانیên کەین و گەشتیارێ بیانی بۆ ناو پارێزگەها دووکێدا زێدەتر لێ بکەین بۆ vê meremêjî me heyva neh ya ev sala meha Eylûlê pêşangeheka mezin ya geştiyarî vekir ku çendîn kompaniyên geştiyariyên navxwiyên biyanî jî têda pişikdar bûbûn çendîn girêbestên hemahengiyê wê pêşangehê da hatine îmzakirin bo wê çendê ku dahatî mifajê bihête wergirtin bişên geştiyaran ji dervê herêma Kurdistanê bînet nav herêmê û parêzgeha Duhokê bi taybetî. Ma amarê berdestan henî sal bû salê rêja geştiyarat werzê zivistanê da taybetî piştî hatina befrê zêdet binyan kêm dibin. Belê. Li sala 2020 berîka dest cebecekirina rêkarên saxlemiyê bixwe parastin ji vayrosê koronayê bihête kirin teyvayê ku heyvaduya sala borî da 35,000 geştiyaran سەردانە پارێزگەها دووکێ کرد بوو بەلێت ئەف ساڵەدا ساڵە 2021 پشتی ڕێکارên خۆپارێزیش ڤایرۆسی کۆرۆنای حتا ڕادایەکی هاتی نەستەڤکردن و ئاسانکاری ڕێکارên هاتنا گەشتیاران بۆ پارێزگەها دووکێدا هاتی نەکردن تەیڤایەک و هەیوا دویا ئەف ساڵەدا زێدەتری 50,000 گەشتیاران سەردانە پارێزگەها دووکێ کردیە ئەڤە ژی بۆیە چەندێ ڤەدگەڕیت و بەهراپتریە هاڤینگەهێن مە گونوکە نێزیکی 250 هاڤینگەهان مەلسنۆرێ پارێزگەها دووکێ هەنە بەهراپتریە وان هاڤینگەهان جهێن خوبوی شێوەی چێکردینەک و کافێ و خارنگەهێن شێوەی گرتی چێکردینەک و گەشتیار بشێتن لە وەرزە زڤستانێژی قەستا هاڤینگەه و جهێن وایین گەشتیاری بکەتن. هەرچەند دەلچاو ساڵێن دەرباز بووی ئەف ساڵ بەفرێکە کێمتر باریە ئەت هەفتیە دەرباز بوویدا ئێکەم پێلا بەفرێ بەشێک ji deverên çiyayên parêzgeha Duhokê spî kir. ئەت hête pêşbînîkirin heftiya bêtin jî pêleka diya befrê barîtin. Ji wî durustnebûna asteng û vekirina rêwbanan, tîmên rêveberiya sexberiya Rêkûperan li Duhokê bi şev û roj ed xizmeta xelkê deverê û geştyaran dane. Kenite li ser dilê xwe nexşand nalînên birînên te kezeva xwe diweşand dê were gula gulavên xweşa hemû dira were tu derman bike van derd û van birîna dê were gul û gulistan were dê were ya emrê min neke çûlistan were
دیواره گلو گلستان وره دیواره